warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa nunqalita safa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima taliqu an kitabatihi butul awraq kana sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من مكرم الأهلك سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورقا Allahumma salli wa sallim asrafa salahi wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.